uwambaye ikirezi ntamenya ko kera. Abenshi bavuga ko abanyarwandakazi bafite uburanga n'ikimero by'agatangaza bikurura abagabo. Ibyamamare tugiye kugarukaho muri iyi nkuru n'ibyo hirya no hino ku isi bifite amazina akomeye bigakururwa n'ikimero cy'abanyarwandakazi, umutima ukanga, amahitamo akaba gukurikirana ubuzima bwabo buri munota. Mu Rwanda inkumi zamamaye ku mbuga nkoranyambaga, abenshi bavuga ko ikimero cyazo cyatumye zigarura imitima y'abagabo batari bake. Abenshi batwarwa n'amafoto agaragaza ikimero cyazo zishyira ku mbuga zikoresha. Hari uwaciye umugani ugira uti umutima ukunda ntiwishira. Nk'uko twabigarutseho, usanga abagabo batwarwa n'ikimero cy'izi nkumi amahitamo yabo akaba ari guhitamo gukurikirana ubuzima bwazo umunsi ku wundi. Aba bagabo barimo n'ibyamamare bikomeye ku isi, ari nabyo tugiye kugarukaho. Iyi ni Today 250. Komeza udushyigikira ukora subscribe, like, share na comment. Umuraperi Drake ni umwe mu baraperi bafite ibihembo byinshi mu muziki. Afite 192 birimo 27 bya Billboard Music Award n'ibindi birimo ibya Grammy Awards. Ari mu banyamuziki bafite igikundiro mu gihe cye ku buryo byamuhaye ubutunzi n'icyubahiro ku isi. Drake ufite abamukunda batari bake barimo n'inkumi zabarika hirya no hino ku isi, aza ku isonga mu byamamare bikomeye kuri uyu mubumbe byakubiwe n'ikimero cy'abanyarwandakazi. Ikimero cya Yoro the Queen cyatumye umuhanzi amarangamutima amutega, maze amahitamo ye yifuza kujya amenya iby'uyu munyarwandakazi w'ikimero umunota amukurikirana ku rubuga rwa Instagram. Ni umunyarwandakazi ufite inkomoko mu Burundi, akaba nawe amaze kwigarurira imitima ya benshi ku mbuga nkoranyambaga kubera uko agaragara. Iki kizongereza gifite imiterere idasanzwe yagifashije kwitwa igishongo n'abatari bake. Mu gihe gito amaze kuri Instagram, Yoro the Queen amaze kugira abamukurikirana batari bake. Iyi nkumi isanzwe imurika imideli yatumye havuka ihangana rikomeye mu bafana hagati ye na Shaddy Boo rishingiye ku mutungo ufite ikimero cyiza kurusha undi. Ntawe ubishidikanyaho, ni icyamamare mu muziki muri aka karere no ku isi muri rusange. Uwo nta wundi ni Diamond Platnumz. Ayobora urutonde rw'abahanzi bafite indirimbo zarebwe cyane kuri YouTube mu mwaka w'2020. Yakoranye n'abahanzi bakomeye ku isi nka Rick Ross, Neo, Koffi Olomide n'abandi benshi. Yatwawe n'ikimero cy'abanyarwandakazi barimo inkumi n'abagore, maze yaje amahitamo amuganisha mu kubakurikira, bikamufasha guhora yireba ikimero cyabo umunota ku munota ku mbuga bakoresha zitandukanye. Aba ni bamwe mu banyarwandakazi akurikira ku isonga. Hari Shaddy Boo, ni umubyeyi w'abana babiri. Abatari bake bahamya ko ari icyitegererezo ku buryo ubwiza n'ikimero bye byamugize icyamamare ku mbuga nkoranyambaga akoresha zitandukanye zirimo nka Twitter, Instagram n'izindi. Kugeza ubu Shaddy Boo akurikirwa n'abasaga 800 ku rukuta rwe rwa Instagram. Amafoto n'utundi tuvidewo tugufi ashyira kuri izi mbuga zitandukanye bituma abenshi bamwita Slay Queen, ahanini kubera ko aba yambaye cyangwa ibyo aba yikora mu mashusho magufi. Icyakora nawe ubwo yigeze kwiyemerera ko ari Slay Queen. Amafoto menshi ari kuri Instagram ye aba yambaye imyenda umuntu atatinya kuvuga ko ikurura abagabo gukurikije ibitekerezo bishyirwa kuri aya mafoto n'abamukurikira. Ibi byamuhaye gukundwa n'ingeri zose, agira ibikundiro
bihebuje mu mitima ya benshi, cyane cyane abagabo badatinya no kubimubwira kuri izi mbuga ze. Yafashe bugwate imitima y'ibyamamare hirya no hino ku isi. Amahitamo yabyo aba yo kumukurikira umunota ku wundi, ahanini kubera ikimero cye. Nta kwirengagiza ko Diamond yigeze kuvugwaho kugirana ubucuti bwihereye n'uyu mugore. Icyakora bombi bagiye bavuga ko ari inshuti zisanzwe. Hari n'amafoto yagiye abagaragaza bari kumwe. Iki cyamamare kandi cyakorewe n'ikimero cya Yolo the Queen, unakurikirwa n'umuraperi w'umunyakanada Drake, nk'uko twigeze kubigarukaho. Abandi banyarwandakazi Diamond akurikira kuri Instagram harimo uwitwa Ladouce Mondel, ukoresha izina rya Ladouce akarongo ma kuri Instagram. Abo dusorejeho ni itsinda ryamenyekanye cyane mu muziki hano mu Rwanda y'abari n'abategarugori Charly na Nina. Aba nabo arabakurikira. Umugabo tugiye kugarukaho yitwa Fresh Montana. Uyu muraperi ukomeye ufite izina rikomeye, ubusanzwe yitwa Karim Karabuchi, ni umunyamerika uvanze n'umunyamaroko. Afite izina rikomeye ku isi mu muziki kubera indirimbo ze zitandukanye zakunzwe na benshi nka Unforgettable n'izindi nyinshi. Yabaye indirimbo ye ya mbere yatumye yinjira mu bahanzi bafite indirimbo zaje mu myanya 10 ya mbere ku rubuga rwa Billboard Hot 100. Uyu nawe ari mu bakuruwe n'ikimero cya Yolo the Queen. Undi mugabo ni Yeneme Baraza wo muri Sauti Sol, ni umwe mu bagize itsinda rya Sauti Sol. Akaba akurikira kuri Instagram abanyarwandakazi babiri barimo uwitwa Ladouce Mondela, ukoresha amazina ye ya Ladouce akarongo ma kuri Instagram. Benshi bavuga ko ari ikizungerezi bitewe n'uko bamubona ku mbuga nkoranyambaga. Akurikirana kandi uwitwa Magali Ingabire, akaba ari umuhanzikazi ukorera mu muziki muri Amerika, ufite indirimbo zitandukanye zirimo iyitwa Hold Me. Undi mugabo wakuriwe n'ikimero cy'abanyarwandakazi yitwa Rude Boy wo muri P-Square. Ni impanga ya Peter, abavandimwe bamamaye mu itsinda rya P-Square. Mu bo akurikira harimo uwitwa Umuhoza Clarisse, akaba ari umunyamakuru wa BNB Umwezi, ndetse na Rugema Hassan, nawe akaba ari umukozi wa radiyo BNB FM Umwezi. Undi yitwa Ange B, icyakora uzwi cyane mu bo akurikira ni Shadibu. Undi mugabo tugiye gusorezaho yitwa Peter Okoye wo mu itsinda n'ubundi yamenyekanye nka P-Square. Uyu nawe yakuruwe n'ikimero cy'abanyarwandakazi bagaragara neza ku mbuga nkoranyambaga, barimo uwitwa Muchi akarongo Dior w'umunyarwandakazi uba mu gihugu cy'Ubwongereza, akaba ari nawe yiga. Hari kandi uwitwa Charly Line, nawe udafite itsinda azwiho usibye kumubona ku mbuga nkoranyambaga. Uru ni rwo rutonde twakoreye rw'ibyamamare byakuruwe n'ikibero cy'abanyarwandakazi batandukanye, barimo n'ibyamamare bitandukanye ku isi hirya no hino. Iyi ni Today 250. Komeza dushyigikira ukora subscribe.